Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya mariaran bani parorang sogot nerion. Nabu isisehan namin marhiteo ni channel YouTube on. Hata ni nebata nagaberi gapan si ganu paribata bani panorang sogot nerion Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024. Aima tersurat bani buku pangukapon bindu 15 ayat 4 na makatahon sonon. Isi mana so magkabiariham ale Tuhan. Janah na so pasangap kon goranmu. Ay ham duhasa napasing. Anja sa galabang sa roh mamarsombah bamu. Ay dom matalar panguhumu na pitorin. Kita haganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Masema maningon yukap kon na bata sada pangidakan pasal guluh ni halak na porsaya na pinaluah na mangguluh ibagas harajaon ni nebata na inauguriatas. Totu adong do tujuan janah alasan ni nebata mangukap kon ay kubani Johannes sangga ibagas si taronon ni. Na parlobe ay ma asitakas bahasa singadong nasoya aporsayaon sonay age pangarapan apa horja na madear bani haganupan halak na porsaya sadukah gulukti. Napaduahon bahasa pitor dotongon panguhum ni nebata. Jadi porini PHP ni saduka itanohon bue idopa kon halak na porsaya parutulon na borat mamorsan silang halani haporsayon ni. Tapi sabudo haganupan ay sanggah ilobe-lobe ni panguhum ni nebata. Janah napatuluhon maningon yukap kon nebata ay asilang bintak kasma bahasa haganupan tujuan ni guluh ni halak na porsaya ay ma ase marmulia marsangap nebata ibagas ganupan parguluhanta. Alani ay mabapainang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Tongon, lapedas kita hubani guluh si magira. Janah, lape ibotoh kita atigan panorang ni ay. Jana isobut do humani bani buku nalegan bahasa Tuhan Jesus pe anak insan diri pe langi boto atigan panorang ni. Pitah Bapa Indo hasa na mambotoh ay. Tapi porhidi pesonay takas mabata. Marhitehon ni aha nadop yukap kon ne bata. Ubani si Johannes sangka natarbuang ia ipulau Patmos. Sonay matongon hita ibagas parguluhanta. Bahasa maningon dotongon marsangap marmulia ne bata ibagas parguluhanta. Halaniaha ay dohasa tujuan ni parguluhanta. Jadi porini PHP ni hita mandopa kon bagi si taronon dingat kita maningon iporsan hita doai ibagas bulus niuhur. Asiaha ase bani ari paruhuman si magira talar matongon bahasa haganup bangsa do manowot marsombah kubani na bata janah pasangopon ni haganupan bangsa manebata halani nadup idaihon tongon pitordo panguhum ni nebata bani sagala na porsaya halani ay maningon do totap ijolom hita politik pangarapanta orini pesangga ibagas sitaron bagal hita dingat kita maningon marsangap do tongtong nebata bahenonta ibagas parguluhan taon. Halani ne batape, seng ongga lupa bani bagah-bagah ni. Jana iguki do bagah-bagah ni ay. Bani haganupan halak na porsaya. Asal ma ulang gabe galek kita. Halani ay, totap ma jolom hita politik pangarapan tain. Jana irikon hita matongtong Tuhan Yesus. Ase bani arisi magirain. Songon naninidah ni si Johannes bani pangukapon
na dumma ipataridah kon nebata hubani, na dumma ipatalar nebata, sonay mahita mangira, mangidah, haganup bangsa, marsombah, manowot, pasangap kon nebata, nadop paluah kon, haganupan halak na porsaya, nadop pasalosehon, haganupan sitaronon ni halak na porsaya, kumbani haganupan sitaronon ibagas dunia on. Alani ay, asi tetap kita merguguh ibagas haganupan lahwanta sa ganjang niarion, sadokah perguluhanta, dingat kita ma, sangga ibagas sitaronon taay pe, mangarap dune bata, ase marmulia, marsangap tetap gorani. Ase marguguh kita, pasangap kon ne bata, tetap ma ajam kon hita, pangurupion, apa hidup nihur ni nebata, na marhorja ibagas dirita, marhitehon ni tundoy na pasing, na tetap mangguki uhur, apa pikiranta sa ganjang niarion. Amen martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa, asi ibagas perguluhan nami sa ganjang niarion. Tongon, haluakon na humbamuin ma, nagabi onjolan ban nami, asi tetap maningon si usahonon nami do, marsangap ham Tuhan, ibagas ganupan pergulmiton nami si ganupari. Alani ay, ulang paturut ham hanami manduli, sangga mandopakon, bagi-bagi ni hasusahan, ulang paturut ham hanami gabi-galek, sanggah mandopakon sitaron na borat, tapi marhiti tundi mo na mapasingin, pargugoy ham mahanami, ase tarbayan hanami tongtong, mamuji pasangapkon goranmu, sadukah guluh nami, das kubani, ujung ni hosah nami pe. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, ipondos kanami madiri namion hubagas tanganmu. Amen. Horas bataganupan, selamat pagi. Andohar matongon, lambin marhabiaran hita hubani nebata, tandani tengir ni hurta, bahasa nebatado tongon, nadop paluah kon hita, hubani bage-bage ni hasusan ibagas gulu taon, janah nadop pasir sirhon, dalan malas ni urbata, marhiti anak ni Tuhan Yesus Kristus si hopkop kita. Shalom.